Srce ne čeka. Upravo zato kada je riječ o njegovom zdravlju, svaki trenutak je važan. Put do stvaranja savremenog centra kardiohirurgije nije bio ni kratak ni lak. Zahvaljujući snažnoj podršci Vlade Republike Srpske, upornosti, predanom radu te kontinuiranim ulaganjima u znanje i razvoj našeg stručnog kadra, danas s ponosom možemo reći da u Banja Luci imamo kliniku za kardiohirurgiju, mjesto vrhunske stručnosti i znanja. Za 4 godine u 4 savremeno opremljene hirurške sale naš tim vrhunskih stručnjaka izveo je preko 1600 najzahtjevnijih kardiohirurških operacija. A to svoje iskustvo, znanje želimo podijeliti sa kolegama iz regiona i Europe. I zato s ponosom 23. septembra u hotelu Marriott organizujemo međunarodni stručni skup koji okuplja istaknute kardiohirurge iz regiona i Europe uz operacije koje će biti prenošene uživo iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Dobrodošli u Banja Luku, dobrodošli na Balkan Cardiac Surgery Summit.